Lunglei avoid Nam airfiber installation ganti vedona cak daun ya daun do karena seri daun nih yan dan cable siam ka len cable siam he ulu kena ya hi airfiber aja pui mau berang len cable he jangan cuan kena tuh debak ya san lawa len cable he kita ya dia ulu deh siapa tempu hawin Mariam sampai mekere video ini kita na arrivere tua kar ni Julian vede tua ni kan customer tehen hari cuan Airtel ina kan tek so airfiber he antia na fakop maya cakpo cakam tia cuti yang cuni ya dule momo pot vedo inom cuan kan tetai rengan maru cu airfiber hi ek hak cin kamni ya tawar tengah tarzangacin border ikan pete ini yan sian gau tua savio tura jangan namanya ya kamera isi ada box semua siang về lại xin đón như hết mỗi một tết là siang về lại xin đón như hết thôi là siang tuyệt vời nhắn lên cable khi mà mỏ nó hết tấm về thì nè wifi khá là bỏ kèm xiêm về được với nằm xoắn xiêm là được cái vậy luôn nè Google về là bỏ en thế này kiếm và kiếm
Ambil lagi kan dah dona. Company na nanti datang cuan. Wan nama daturan ni kan marot cuan. Cuman pengapoyan. Untuk mari cuan. Arem do bangin bang teh. Bet walvel kah. Ngai do bang kan. Samjong inchu kan dah sak dona. Inchu dah tan poyan. Mata mema hiti mo lit ling zo kan ni yo en dang na shell fry na to kin lang mấy don ni ya đã na tur siam mega thì kén cơm tạ tạ hay đầu em luôn là nè đầu em phải đầu em tạ thêm thì lại to có 5G này không biết rằng á nak tahu ku ya ini cuma dengan la kual vel ini cũng cho nặng khóc mà này là em đổ lục tập ăn liter cái boang lòng này lên cable kan sim phải ra thế nước tụi bên in khi chơi được linh giọt thế là mình em hoàn toàn mồi ra tập buông về sayang kan Lunglei cuan kayak masak peran ya September ini sate rok itu lah sang xong ini hian airfiber Lunglei installation nanti masak berani itu tekan nasiam saka customer tehin felchina nia kendil tran ten nau china Jom kami ya.